Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı dostlar, бұл шығарылыш Ноқаттың ушул центри Кара Турпак айылынан сіздерге Адыл Аксакалдын аттарын тартып көрсөтүүнү баштайбыз. Бою ушу салкам 1.75-тин тегерегиндеги чоң ат келип калды. Эми ат тууралуу сіздерге ушул Адыл абадан маалыматтарын сурайын. Жакса иншалла бир содалашып, содага чыгып, баалашып көрсөңүздөр болот. Адыл аба, ассаламу алейкум. Кеше. Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Тынчсызбы? Сегирамын буда турган ат. Бул ат эми чындыгында семиз экен, Айны бир каттыр бурсам, о айны болот. Туура айтасыз. Адыл аба, денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы рахмат. Тынчсызбы? Аллага шүгүр. Өткөндө акыры бир Брилянд деген ат чыгарды, Брилянд деген кара ат чыкты. Кара ат чыкты. Каяка кетти сыр болсо? Афганистанга кетти. Афганистанга кеттиби? Жакшы. Өзүдө кала турган ат эле негизи, Негизи кала турган ат эле. Кетти. Мына 5 жашар. Бул 5 жашар. Бул 5 жашар. Жаңы ат келди. Жаңы, Жерде ноқатта бул туруп улакларда чапылып турган ат. Эми азыр бул Ат өзү сиз айткандай семиз экен, бир аз тери басты, мындай чыгып басканга. ат сemiz. Азыркы учурда мына ушу саратандын жемин жеп турган мезгил болсо керек. Азыр şu 10 kilonun üstünde yep turgan ат. 10 килограмм үстүндө жеп атабы? Hazır, şundan. Bunun жашы ошондо 5 жашар дедиңизби? 5 yaşar. 5 жашар. Tekrar çapını torma. Жакшы. Чоң ат экен да Адыл аба. Buru 75 anı bazen. Avrupa'nın mı dedi Евро уровенде 1.75. Bana bir oldu ya bu. Бир көрүнчү гана. Bana. Bana ben nazar görmüyorum. Gördün mü? Денсаулыктарында айып жок, буюрса? Ben sağlığı da bana pütlerini razı körset. Tattı. O zaman közünü, pütlerini körsetmesek o közün içine gün koysam hani közümün derdi diyecek. Geçen közünü görgene uçaktan adam yönetti. Baya gözüne kamçı тийген экен да. Alınca teşkil ettiler. Közü sen numaralı şu bir makam işte. Барыр эме. Görün analar geçti. Эме. Баягы узактан жакындан көргөндөрү баары кызык да, денсаулыгы үчүн. Şoğa bana ayaklarını razı körset. Bu ayette bir cayda den sağlığı da selamatçiliğiyle bir gap yok. Kuda kalasa Yok yaxşı. boylu at eкен, менен точно бийик да. Ama güçlü o ya. Kulağı yırt orat. Бул ат эми килич жазгандай экен, биз эми Бриляндте өткөндө карага койдук. Бунун бул же Bunga Zalatoy deb qo'yamiz da. Zalatoy deb ko'yamiz. Turadi hamma. O yonadan kam bo'yma, orqalarim tor, onani qarab, ot kelib ketdi. O'sha girlarni nima qildi? Ат негизи багыда турганда арык аттат болбойт дейт го, Жакшы. Mana yugurag'iga yengil. Qamchi ko'tarmay. Мындай бери мына орто коюп койгон болду. O'rtaga. Өзү мына O'shakin choppa. салкында чыгарат экенбиз да, маза кылып. Мындай бир алги ат ушундай мезгилде чыга турган мезгил экен негизи. О күнү ысыкта уже ысыктык кылат. Характери кандай мындай кароого жооштой? Karakteri odamga yaxshi, mol holga ham yaxshi, unaqa teppak. Shu bemalol borib ne qilaverasing. Zadniy padniy falan. Ушунда токтоп кой болду. To'xtab tur. Ana. Ат болсо мына ушу жол кулак тадылабы, Ot shunchalik o cho'ngdi. Xudo xolasa. Endi u bari hamma o'ziga kelishgan. Ат экен да жаныбар. Xudo xolasa mana kami yo'q, bundan rosa tortishdi. O'sha ko'r bo'ladi. Жеп ичинде айып жок. Yeb ichishi o'ta xo'ra. Hali oting xo'ra o'zi berdi, Xudo xotin bo'lsa o'zi Xudodan bu xo'ra. Көрүнүп турат ана. Чоң ат экен. Кандай үйүргө коюлган бекен, Uyuruga onu bilmemiz, uyuruga qo'yilgan qo'ymagan qo'yilalak-da bu. Qaraychi, qo'lda boqilib. Анан мен сиздерге түшүндүрүп коеюн. Мына чекеде забордун бийиктигин көрдүңүздөрбү? Менимче ушу бир 10 катардан бийик да. 11 катар забор бийик. Анан мына чекеси шагыл экен. Анан асфальтта бастырып, ошо чекеде бастырып көрсөтүп атабыз да. Так башка бир айыбы жок. Ээн талаада чаап көрсөңүздөр дагы ат мына ушул ат. Любой жерде сынап алсаңыздар дагы мына ушул турушу бурул кашка Золотой деп чыгып атат.
Abdullah özü sırası ile attı. Kiliçkanı şu жерде koyup koydu. Ha. Жақсы. Qancha deysen bağısın? Nasıl al? Şep tepişti billahi. Bahasını endi bunu özü aslında 20 desen yüyat болады 12 bin dolar deviremiz. Sebep az satılış gerekli. Bunu kırmızı körgezmege emas bu. Ha 12 bin dolar. 12 bin dolar. Bu ottu vaxt kese 50 bin dolar tapalbay. Mana. Bakalım. Ve çappa. Ha. Жақсы. Sodаңызға береке ақсақал. Aytganingiz. Аттарды bir yaxşı qılıb, buyoq уже Afganistan, Orta Aziya boyunca. Ham yo'qi beri o'tamiz. Beri o'tamiz. Tojikiston, O'zbekiston, Ha, Afg'oniston. жақсы. Bo'ldi. Жақсы. 12 bin dolar kemi var. Zalatoy. Zalatoy'dun күштөсү çıktı dostlar. O'zi ham ya stoykalari ham joyida tabii. Ha, Stoykalarni qaraman. Bak to'shlarim to'xtatib. Bak to'shlarim. Ha. Ha. Sodаңызды берсен анда. Zalatoy. 12 bin dolara koyuldu. Yeme. Balkim 6 bin dolarga berebe, 5 bin dolarga berebe. Yeme. Ha, ақсақалдың. Главный ақсақалдың көңілін тапсаңыздар еш бітеді, ha Abdullah? Ne demediniz? Ha. Keyin bir dua qilin ham sodаңızды bersin. Delay mana o'xshash kerak ekan bolaga sotdi mana biz sotib o'tamiz. Dua qilin Allohu akbar, ha. İşlerge rivoj bersin. Kimniki yaxshi amal yozin. Shularni qatoridan biz ham umidlarimiz ro'yobga chiqib yaxshi sotib olib oynaymiz. Allohu akbar. Hop, sadaqa bereke.